namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Chianelo nomntu of course mi ta khirela ho singo Mr Post leyi nga ta hi linka vele vele nampanyas then vele se hi tlhela ka timhaka ta Mthimbani man loyi nga ta hi linka vele vele na Amos and then of course ta hi tlhela ka timhaka ta Foreman versus Mayengani Light and then amakumu of course ta hi hetela hi Benny Mayengani the president so na munhu wo hlamala ka swilo of course ra ti 8 ta March ho singo Mr Post a yi ri live la loko yo ha ri live no hlamala loko ni kha ni yi pfula la ndzeni live leyi leswi ni nga fika ni hlangana na swo la ndzeni la okay and look boxing ka tingoma ta magigwana se ka introvert swi to ku le ku ndlekeni ka yini la and stuff like that but I continue ku busy project ya DJ Gift and stuff like that kambi xa ta vanhu a ni swi tivi ku botireti ro we xindende fu ai xindende fu ai vimba mkhwama lo so loko hi kha hi cheka this live a swona ku na mpanyasi le ka background le ndzhaku le ha n'wi vona le wa xikipa xa blue and loko swa ha teta you need to understand ku lava nga kola to hi le ka studio xa mpanyasi kambe hala phakata ku na problem combination ya Mr Post na panyasi hi tweriwa ra tinsimu ta DJ Gift yi nga ku chayinyana I think swi la mina the headphone ya ku nga ku ro but a hi le so ke cheka swona ku ha impela le kampanyasa kota ku swona hi le khoneni le ta zama ku banya screenshot kota ku mzumela hi le khumbini so ku le ka yena la a tshama ko kwale Joni kwale la nga na studio xa yena and stuff like that as you can see I'm vona hi lo mpanyasi la khoneni la as mi swona kwala okay loko ha hi khata la ta continue na so swi komba loko hi langutisa laha vuxaka byi ri kahle eka hosingo Mr Post and also mpanyas a va loko holoveni va nga ha tirhi swin'we but swi komba se va nga va ri kahle hambi sweswi a hi swi twanyana ku hi mpanyas last time loko hi update ku issue a yi ri kwini ku a yi ri financial related but swi tikomba ha va right loko va ze va ya na DJ Gift a ri busy project ya yena laha swi tikombisaka xiswona laha ku a ri kwale ka mpanyasi swi kombisa swin'wana ni nga tiki hosingo Mr Post heta a ri ko ka project ya DJ Gift na leyi a nga ta tlhela a byela ku ya huma rini kwala ka the same video I'm not sure about that one but a hola ku tivisa ku hayi va voneni va hlangane na mpanyasi a ku ri khale manjhe ni nge se za hi va vona swin'we ever since mpanyasi a hi swona ku va nga ha ri ku tirhiseni na ti-project ta hosingo Mr Post leti nga hundza and stuff like that مكونا ركنا ترى ومسالي ومسالي Ay, minjani. Iswa chabi. Mtumbela konsole. Nile kutile nje sho na Mr Post, nile kutile na studio. Mitra na mina. Ishana. Sasa shawada. Wani mkombe tumbela mwacha. Nile kete wo Mr Post. And stuff like that. Then go skip at this section. Yeah, ukwala xilungwini so way to masikuva loko hi tirha matimba hinkwawo
akundle so one album ya Magigwane wata Magigwane Easter ureta umi what 28 ile so so biyaba kwala ka hosi Okay. Mara chatsikiwa xita muri. Chatsikiwa. a xi ta Oh hayi no awu mshawa tani ko busy Lloyd amateur Lloyd next to it EP badge to badge ile sona sukuyabe sharp Leswi. Guys, mara boys wenza xina power. Mi xi tina hosi ngomese vo si nghene hi va loyi. Let's just admit boys wenza a xi na impact ya xona guys. A xi na impact ya xona xi lwa xi ri xoxe. So I think update yi sharp, it's more than enough information yi providing you good enough and stuff like that. Yeah, previously, of course, updating about the Magata Amos, Navum Timban, if I'm going to say one of that video, the link on top comments is important because I continue telling that. So, Timbani by Shamuna Magadi. Yeah, Langa Sungla, of course, I respond to the Magata post the votes if I delete the win. If you want, of course, if I come to Magataku, but deleted the vote without letting us know what's next. Something fishy here. Which of course Mtimbana ka komisa swona. Sure na Mtimbana. Na kwa swi komisa ka previous video ku swi clear ku awu ku lava wini. So a swi make sense if still Amos swi a kha swona ku a ngo va fair. What's the point under challenge? Point ya ku yi va yi ri. A fika nga ndlang challenge a fika lo landa vanhu va lava ku vo. Na ku hayi wena na ku lava. Wena na ku lava. The same way nga swi of course nga sungula Bliss Boy ka that challenge komisa ku a lo landa straight lero a swi to etari ko ka the official song, you see. So simple ngopfu leswo va nga handle the challenge loko ka swi to a va lava vanhu or vana the favorites nduni Mtimbana and I don't wanna Kenise ba Isaiah ku n'wi vona Kenise ka ri similar ku Mtimbana yanga win the votes ti kona record yi ko so it tlhatsela another person Mtimbana langa vula hi gig liya ya Kenise no I covering the previous video langa vukomisa ku so okay so that gig was a bribe ne ani hi mi byeleni ku ri na award yi lo xaviwa no wonder Mr. Numbers Don't Lie was not making noise about numbers cost he lost. That's how that snake moves. Lol. Ya ku number ta vulavula yes I ta vulavula Kenise yes I biwini Kenise I biwini number loko a bohi number yes swi loko lo anga hlula hi loyi a nga na number ti nga henhla ku nga hi Mtimbana ye dinga na number ta le henhla na loko hi cheka na hikwala ka dina 500,000 ka risimu leriya ka Facebook la dilo karateni very soon ta ka dikoka na 1 million combined even on TikTok na hazi na ri ni dio combined to dinga henhla ku na langa so ana dona number disa leti kwava another individual nga vona kha mention swinene yeah even kwala ka channel very man it's Olga number ta yena on TikTok ti ka 239 na ti vona 1000 yes however loko hi vona Mtimbana already on Facebook ile ka 500,000 so still lo illo lo hola ku cheka ta TikTok la ta Mtimbana ta kuma ku se we are even higher. Let's see even na ku hala ka TikTok still as you can see like 192,000 almost 200 kwala so shosho Mtimbana tsutsuma ma 700,000 by the end of this week ita kha a tsutsumela million so ku hala ndi nga tlula Mtimbana ka this challenge if feature ifike va yi ri kona fike ku va ku ri Mtimbana and that's it loko fika va Kenise ku ta va ku ri xihlawula mbala yeah and then very cave ya ka foreman na Mayenga Light previously updating kwad are busy swinene Mayenga Light la na demo va ta boy ta meant to set a foreman and stuff like that if I'm going to that update in silent dog subscribe ban I have ya kambe nan e foreman afika respond to that video. Let's go. Sure. Xavele movha wa ku xonga ku saseka ka wona movha lo rivilo ra wona ringanisa
sakho ino xave movha we jaha ta paka kwini we jaha garacha una yona hambi yindlu ya ku tlela siwana sina xilando mbuya akela movha nante Eya, tá bom. akela movha nante I got a car sure Wait, tem uma car. 3 points. I got a car. I got a house. Why do I car? No go me akela na ti movha wina. Mi ta wisa ku xava iti Na forma so ku tumbela we fene ya mayengano wena swi vona me so ku tumbela. I mean Ben Mayengan the president. kala xixexo 7 years 10 months loko mana ndzi na susu n'hweti yin'we sweswi cuku yi ka machonisa yo lomba mali u hakela Toyota Cross 7 years u ta swi kota ku ka machonisa boy lofta seal the point ku ba ni ri kwala wa swi tiva na wena ku loko ni ri laha ta mudala tihupe madala masanta wani right are you happy beautiful wa swi vona u yima ku tshama graveleni u ta swi vona kwihi u ta swi vona kwihi u ta swi vona njhani u ri mananga hakela xikweleti nante loko loko va kahle vuton'wi bya wena or u tlhelisa u tshika pride tlherisa xixexo u tshika pride u ta va kahle a ni thicara mina he wa swo humile kwihi boy a ni teki swinepe no malambani na mina boy taka swinepe na vanhu va ka mampela na vo malambani u famba va jagushi suka Mayengani light wa thitara wo hlupheka u nuhala ndzhaku vo atmosphere ya different ya yale nhovelo ya tichukuru ku fana wa mina na titsengela titsenge u nga lunge boy swi ku yeve hi leswo madala swi ku yeve so wabona Mayengani light ya loko se ni huma ni nghena ka basement parking wena u xava movha ya xikweleti pangasi ka sinya loyo wena wa ravike ro ta ku yini hi ku na insurance u khansele mbuyangwana Yana. a swi fambisana na wena ka mutini imagine movha nyoni pangasi ka sinya loyo wena wa ravike ro ta ku yini ka mutini na insurance u khanseleni a nga ta swi kota swilo leswiya swo vona tipasi karhi ka timovha tikulukumba ngopfu ka mona langusi Ya swo vamos ver fora mon swo le. Swo lingala. Le ya Opel la. No ani vona ka yin'wana ya video ta yena so it's his car. So it's a bit ironic. Ku yena kha fambe le ya chingela ti T-Cross endzeni ku T-Cross apologies ndzi tshama ni hlekete video la na chingela Toyota Cross a redzi ko ka ni to the beef mara u vula a redzi swi lunghile sure wabo hayi ngoye a to hlupheka hi we hlupheka u tirha we u pangasi ka sinya ka movha lowu hakelaka mali yo nyawulo ya xikweleti u pangasi ka sinya i ta boha na hi tilo pe movha leku he na loyi wa vona le Loftus a basement langosi ya wabo stadium lexiya ni komba Joni sweswi ni komba Joni sweswi i ta tiva Joni wabo u tiva Joni ka mutini u yima ku tshama hansi ka tichukuru kwalaho va famba lun'wana tinyoka kwalano na ndhawu ya rivato ro ka ri nga pfali kahle loko ku na mpfula ra kukumuka ni tiva ni byeli na loko ri tshoveki u pfulele mpfula ndlela I did not see that coming. hi leswo ni n'wi byele ni ku yi kandicina ni ku u yi kandicina n'wananga chongolanyana n'wananga wona paka xikarhi ka vanhu movha ma njhani wa mavo hi lexi ya madala hi leswo Mayengani light swi ku yeve Hi leswo
Yeah, even then vele khe tela mrangaphandle Birmingham the president with some great news. Yeah, because ka ngena 1 million, ka ngena 1 million at the same time mrangaphandle nzi ku million 2 million man. I meant to say or even they for ku nga ri simra yeah, shan fanela yeah, and stuff like that. So nga vula tani ku congratulations to mrangaphandle. One of the classics. As you can see, kwala ndiko to kwari ngena eka 2 million views. It's crazy. Mrangaphandle sana 2 million ndilo ngena. Let's just respect him. He's a legend. Kanzumba. That's it. Number 3 kuyula lelini. He's a legend. Let's respect him. And he's big. He's still big. Abatsonga munhu arhandza swinene. And stuff like that. So yeah, ngavula tani ku congrats to mrangaphandle yi tirheni swinene ku vula ka yona i music wa mali a ku ndliwa mali a ku ndliwa swilo swo huwa mana mhaka leyiwa and stuff like that. And stuff like that. So of course this song ayo tivisa ku se mrangaphandle yi kume munhu wo tshama na yena yeah munhu wo dzumba na yena. Of course I refer to Hlavo sai kha yi babayisa the previous members of the team and stuff like that. Some of course are convey swona la sorry ku rivala this legend, so apologies. Sort of crossover similar. Yeah, that way. I'm a mama. I should kiss in my garla. Sure.